hadin usnam archa khan rio baka hima maliem kamdan shu usiem bapura bat kabala shusen shar tang dagi acting em ke hima Nagalyanga Executive Committee ka Khasils Autonomous District Council hakjinglam ba Titus W Khan komu Chief Executive Member menta kala sheme garai ban pendap no menta usnam ban penyo usiem bapura chongadi ke hima habukran na jingelang ban play ba ya lightly chingtrikam po yodu ba Titus loithu ba Executive Committee hapo jingelam jungu kadoni ke chingtrang ba hapo usnam daiban pendap no jingche di usim bapura ka hima maliam khnang ba kicing trikam ka hima kinlong gi bayaj bay yaranti gidan kasing angnot pa kasing trang balapumno hapo usnam ngidai ban pendap no ya ka jingje ban penyo ya usim bapura kita kani ka thong jong kani ka council kani ka isi ka pamanta bahapo ka jingalam ka jama ngipenti kana bagi dia no yaus im bapura nilai tanggawai ke mga karban bahapren jo kata kajing persyang na kaliang kajungi onam day pat pandon kajing wo om day bandam kajing pentut onam day ban peni pat dagiwai pat kila kinenti ban pentut ya kani kajing temu nama kani kajing temu kajungi kam day nakabanta kajing pet jimbiang jongdore kam day nakabanta bangin mur ban pelong siem yanu Ini idan daga jing tulu banwanra ya kesensyar kada kababek ke barenti nang bau kun haja un syamsuk un syamsai